جمان ورا ورا لوكو قربان تشريني أفشار باتي بجوك ديام دادل مكاتي نظام جمان كارم شبيرك ما حتى روجا قيامتي آخ مار 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 تكولي لي كادورا جمان ورا ورا سي قربان آخ مار 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 تكولي لي كادورا جمان ورا ورا لوكو قربان بحبو اشقاد لها زربات اللي ميقنشان اخ مار 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 تكولي لي كادورا جمان ورا ورا زي قربان اخ مار 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 تكولي لي كادورا جمان ورا ورا لو قربان شبرو قيتاني تقولي لبهر بينا مني خوش مال من حرمي ساعته قامل بينا مني آخ مار 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 تقولي لي كادورا جمان ورا ورا سي قربان آخ مار 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 تقولي لي كادورا جمان ورا ورا لو قربان آخ مار 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 تقولي لي كادورا جمان ورا ورا سي قربان آخ مار 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 تقولي لي كادورا جمان ورا ورا لو قربان هنرمند روشان در سال هفته انده لباجاروکا بلیسه تطوانه خطیه دنی او جناب 12 زاروکانده ششکر ششکج بچوبترین کچا مالباتیه هنرمند روشان دو آمور موزیک لیدخه کمان و اوکولله وقتن قوتنین سرانان دنویسینه و آرانجه دکه بشتار گلک کنسرت و فستیوالان بوین و گلک گوتار بسر هنرمند خطیه نویساندن جبل موسیق روشن خان برنامه و شورمندی درونی خواندیه و استابلن لیستیکبانی جی قدم دیه ده سال 2014 ده belge filmek de nave Dengen Bakur de 10 dişan amade kiriye peşkeş kiriye. Hunermend Ravşan hatanha du albüm çekiriye. Yek de nave Ahle Vese u albüma daviji de nave Tor. Eyvar baş, dem baş, binerin heja, hun bixêr hatin, temura mitraye, işte panzer rojedin, disa pehevranın. İro meyvana men gelek, disa gelek heja heye, o bixwe, hem bajarokya mine, Ravşan Xan, meyvana me îro. Bixêr hatî Ravşan Xan. Navxêrê davî, silav û rêz ji we teware. Em gelek spas dikin ji ber ku te tkaya me pejirand û xwest ku beşdarê bername me bî gelek spas dikim. Ez jî gelek spas dikim, misafir. Me dest pê stranekê kir bi Axyeman ku stranekî ji Erîvanê ye. Ez barim ku hinde ku min dîtê min te guhdarî kirî ku gelek tesîrê dengê radyoya Erîvanê ser te çî bûye? Ez wisa bawer dikim.
Ez dixwazim piçekî bizanim min danasina te ki bi kurtasî kir lê bawerim piçekî deng nizim bo hêvîdarim hatiye bihîstin min li ser jiyana te danasinekî kurt kir wek dit tu bixwe jî dikarî ku gotinên te hebin li ser bikê zêde bikir wî jî dikarî bikê lê em dest pê radyoya dengê Erêvanê bikin yan jî te çawa dest pê müzîkê kir em dikarin pûyê da jî dest pê bikin. Belê. Helbet radyo Erîvanê tesirlemek gişakiriye ez vê qê. Ji bo radyo Erîvanê ez karim bêjim ji bo Kurda gelekî radyoyek û xebatek gelek pîroz e ji bo arşîvkirina muzîka Kurdî. Bi rastî jî em weke nifşê aniha em spasdarê hingê ne, xebatkarê hingê ne ku xebatek pir serkeftî û qîmet ji bo îro hiştin. Yani wek her ciwanek Kurd ez jî nava malê da bi van strana mezin bûm. Nava malê dayika min hertim van strana ji me ra digot. Wextê da tedî jin malbat hatine cemhev û ji bo vê radyoyê gotar bikin saetê xwe û karûbarê xwe li gor vê radyoyê amadekirine diyarkirine û ji bo ku vê radyoyê gotar bikin weşan tedî saeteke wê saetekê jî neravînin yani ji dest wan neçe hemû karûbarê xwe li gorî ayarkirine. Ji roma jî yani gelek malbat û gelek dayîk ez bêjim bêtir jin di wî warî da pêşkeşîkirine. Van strana ji ber dizanibû. Axleb jî ji dengê jina mesela ji dengê Meryem Xanê ji dengê Ayşin Şanê van strana biriya dayikê me gihîşt vê nivşahanê jî. Anha çi şensekê mezin e ku niha ev arşîva hanê bi giştî ji aliyê Enstitûya Kurdiş Deutschland Enstitû hemû ser dijîtalê jî hate barkirin. Ez vêm qey 4000 strane yani baş bê pîram nizanim. Yani arşivek gelek xweş niha hat barkirin. Vêca min çawa dest bi muzîkê kir ez bêjim. Yani ji zaroktiyê de min ji muzîkê pir hez kir, me guh dida strana. Stranê Kurdî min ji ber dikir, navê civakê da min digot, dawete da min hew dida ez bêjim. Vêca dawete da partnerê her yek ev ka hebû mesela strana bêjî partnerek de hebû ber ku te gotinek digo yekî jî te vedigeran bekê hildî. İca partnerê min hebûn, cana xuşkê min dibûn partnerê min, cana hevalê min, keçixalê min dibûn partnerê min. Piştre hêdî di lîseyê de birayê min Feysel ewî kekê min bêjim. Ewî ji min re tembûre kirî. Bi tembûrê min xwe elimand hem ez strana bêjim hem jî enstrûmanê lêdim. Paşê gava min dest bi üniversiteyê kir, kemanek kekê min dîsa yani malbat vî warî de rastî jî pir piştgiriyek pir mezin dan min ez karim bêjim. Piştî kemankê jiyana min keman enstrûmanek de dî rojavayê ye û tu mecbûr perwerdeya wî baştir hîn bibî. Paşê min eka wî xwend yani mekteba wî xwend min dersên muzîkê hilda dersê armoniyê û nota hilda wê da. Piştre Stenbolê yani min zanîngeha li Enqerê xwend beşa psikolojiyê. Gava min qedand ez derbasî Stenbolê bûm. Li wê derê min hem kart kir wek psikolog ez dixebitîm hem jî mektebek min xwendî ser muzîkiyê li vê derê. Pera beşa hunerên sipahî dibêjin jê re 4-5 sal ji li wê derê min xwend. Hem beşa viola hem jî violîn min xwend. û di vê demê de jî di gelek orkestreyên cuda de min bicî girt. Vê derê orkestreyên hem ê zanîngeha hebû hem jî wek ê caz ê oda orkestrasî dibêjin jê re. Wan deran min bicî girt. Di 2009 da orkestrayek pir mezin me ava kir. Hevalê min ên ku vê derê bi muzîkê re eleqedar bûm. Bi navê İstanbul Film Müzikleri Orkestrası dibêjin jê re. Yani ser muzîkên sinemayê filma me li ser dikê hem film dida temaşe kirin hem jî di heman demê de muzîka me lê dida muzîkên wê filmê bêtir filmên Avrupî û Hollywoodê.
pişre hedi dedi ailemi vokaleji diyecek peşveçu bu hem dınav banko menhanede hem şey bu ez ser müzika kurdi hem min arşiv dikir hem xabatê min bir rengî bi folklorê re gelek ekebû min tişta berhev dikir yani gotina meseloka ji malbat ji dayîk ji kî biber min yani hema bila piçek kurmacı bizane peyvek min dinivîsan xeyt dikir her dawê da dawya dawî hêdî min xwest ez bixwe strana bêjim û bixwe ez tişta bikim Eka min hêtune bû yani min yani baweriya min eqas min tune bû ku ez bixwe yani besteyên xwe çêkim û derkevim min xebatek bi stranên gelerî û çend stranên ku di Ermenî stranên Ermeniya da tê gotin min wana kiribû wek qeyt kiribû vana min bi navê Aqlê Wesê albûmek درانی 2018 دا 8 stran hebû têda û piştre îsal jî dîsa albûma tov derket em ê vêne belê ew jî îsal destpêka îsal albûma duyemîn derket bi vî awayî rêwîtiya muzîkê dirêj e didome hêjî didome ez şagirdim yani ez wisa bêjim her bijî ji tara lê vê gavê ji ber koronayê bêguman astengî ji bo her kesê heye tu vê gavê kar jî nake wek em bêjin wek psikolog jî kar nake newsa yani ji xwe dibistan aniha evrîn betalin ji roma jî aniha wek nikarin bixebtin nikarî bixebtin belê em bêjin ser hunermendiyê تو کیجان هنرمندان گهدار دکی فرانی من سر دنگی رادیو اریوانی آخافت لی وقت دن هنن هیچ وقت تو وقت میناک بگیری yani جبو موزیکا کردی بیشی بله yani az gelek hünermendin yani burada haval dedim şopilim gehtar dikim albümün nu gava dert kevin az seri hatta bini per haski mesela albümek bu konsept gehtar dikim آنها پرکیمه‌ای زیاده وسا آلبوم در ناینن زنیدی اقوا سینگل درکتیه آنجا ماکسی سینگل درکتیه لباس از yani hama bejim hemû hunermendên me ku anha dijîn ez wan guhtar dikim xebatê wan dişopînim û yên klasikên ê berê wek Aram Tigran Meşêxo معارف جزراوی yani piş az guhtar dikim dedi arşive pırmazına hunermendên me pır kıymetin û dedi hem başur bakur roşlat yani em duarê müzikê de pır dewlemend pır zengînin belê vî belê lez dizanim ku tu bi zibanê din jî stran bêjî belê yani li ser yani de konserê xwe da ez hewl didim stranê din jî yani yekû ez jê hez dikim ez hewl didim wana jî bêjim axlep dedî repertuara min li ser Kurdiye Kurmancî lê bes ez stranê Ermenîkî jî dibêjim stranê Erebî jî dibêjim Tirkî jî dibêjim çend heb yekû ez jê hez dikim û beriya ku min albûma xwe deranî ez dikomek bi navê Horizon de cî digir wê derê dedî konsepta wê evkê komê jî ew bû me em bêjin li ser rûyê Mezopotamyayê li ser em bêjin li Anadoliyê çi ziman çi çand çi kultur çand hebe me hewl dida em bi hemû zimana hemû çanda li ser dikê stranek di stran jî ve em van strana bêjin konsepta me vî awayî bû yani min stranê lazî jî digot çawa bêjim yek stranek Yunanî hebû min digot lê bes aniha ez karim bêjim bêtir yani xêlî ji kurmancî bêtir pranîniha meylam li ser Ermenîkiye bêtir yani li ser dikê di konsera da bêtir Ermenîkî jî ez bêjim sedem çi ye sedem ez bêtir yani xwe nêzî wan strana dibînim bêtir
ez bêjim çanda Kurda û çanda Ermeniya pir kelî ye, pir tevlî bûye û gelek dwarê mûzîkê de danûstandinek pir xweş û organîk çêbûye di navbera wan de. Dema radyoyê Êrîvanê de xebatên bi hev re hevpar hatine çêkirin. Yani mûzîkşenên wê derê ji bo dengbêjê me evka lêdane, amûriya xwe lêdane, bi aranjeyên wan anha em van strana guhtar dikin. Ji loma jî ez pir nêz dibîm. Yani gava mesela mûzîkek ermenîkî ez guhtar dikim, tedî yani em bi hev re jiyane dawiya dawî gelek Ermenî hene li Stenbolê hê dijîn, li giravê vê derê gelek hevalên me hene û gava meriv çanda wan evka wan guhtar dike, tedî yani Ermeniyê ji Sêwasê ye, Ermeniyê ji Diyarbekirê yani û vana kurmancî zanin, Ermenîkî zanin van yani ew têkildarî pir kêfa min jê re tê û gelek stranê Ermenîkê ez feyzê hedidim, çavêjim îlham ji wan distînim, kêfa min tê yani. Fem kir. Em nav piçekî dikê bihêlin em ê dîsa bên serê bêguman ez zanim ku te bernamekê belge fîlmek amade kir diye 2012 de vê gavê YouTubeê tenê 10 beş heye lê te gava din ji min re got ku 12 beş e belê lê ez wiha bêjim armanca te çi bû ji bo wî belge fîlmê tu gihîştî armanca xwe? Aha. Niha dema ev bername destpêkê de ez bêjim ku ne ez tenê bûm vê bername me bi hev re kişand yani yek derhêner û kameramanek me hebû û ji bo vê projeyê Rûdaw TV piştgiriyek gelek mezin da dwarê em bêjin teknîk û dwarê ekonomiyê de me fînanse kir ji bo ku xebateke wî rengê bê çêkirin. Yani lêgerîna min am denga bû, lêgerîna min li ser dengê jina em bêjin bîranîna jina da, hafızaya jina da çi heye, stranê çi maye, stranê ku ji dê û bavê xwe bihîsîne lê bes li tu derê nehatiye qeydkirin, di tu albûma da cî negirtiye. Ez ketibûm dû van strana, gund bi gund ez geriyam, ez çûm heta îdirê, Bazit, Wan. Hemû di salekê de bûne yoksa hemû heman deman dibîn? Salekê de bûne? Belê, 2014 da. 2014 da lê hema bêje yani peryod em çûm. Ne yek cara. Ez bim sê beş. Yani dem salê wan heye dî yani beşek de zivistane beşek havîne. Lê hemû ama bêjin 2014 da hat kişandin. Di vî awayê em dikarin rewşa Kurd û Kurdistanê yani 2014 da çabû em dikarin weke arşîvek weke belge dokümentek em lê binêrin. Belê yani hingê min hewd da hem rewşa jinên Kurda çiye dwarê yani strangotinê de çi difikirin, çi hez dikin. Yani bi taybet li ser jinan bû. Belê. Dedî ez diçûm gunda hingê mêr dihatin digotin em zanin vî tiştî yani tu li strana digerî û yê dengbêj emin ji xwe yani yê strana zanin emin yani dawette û jina çi ye tu çima kedî û jina ez min jî digo yani gelek cara we yani ew mikrofon gelek cara dirêjî mêra hatiye kirin ji romaje ez xwazim hinek jin bipeyvin ka jin çi difikirin çawa hîs dikin stranê xwe gelo wê bêjin nebêjin gelek stranê ku jin zanin û hûn nizanin hene haya jê heye digo na bana hemû em zanin filan lê bes bi rastî jî gelek çiya ku ez çûm min gava qeyd kir jin bi xwe van strana çê dikirin yani kulû keserê xwe digotin derdê xwe digotin cana ji min re digotin ev strana hanê esas min ser xwe gotiye lê te wisa nebêje temam bila bername de xuya neke ez ser keça cîrana me an jî hevalek min heye ez ser wî dibêjim lê nebêje ji bo yani min derdê xwe gotiya min e belê belê yani tedî ev jî evkek çawa bêjim nîşaneyek
جبو جوات يعني جن چواد بکو اوقاس نا اوقاس کدا جنه اوقاس جی جنه هد جوات تاله بس جن هستو دنگی خو مخابن جلک سدمین يعني جبر ظلم وزوردار يا ميرا جبر اولا اسلامي جبر جلك برسكريكين هاني نابيجن يعني سترانغوتن هيجي هن دبرين سرحدي هيجي عيبة شرمة يعني جن ستران نابيجن ناكل سردكي عيبة جنيه كرمازمة بله يعني من قاس از فيرا وشاهاني بشكل نشان بدم ووقت بلد فيلم قيد يعني تو گیشت آرمانجا خو تا کاری پیدا يعني من نا يعني از کارم بیجم اوجی بشک اکی بو آرمانجا من بو هی من گلک تخواست از هرم قید بکم هرم دورین دنجی جیان دنجی هی گلک جی ما بکو متخواست از هرم بس او پروژه جی کی سکنی نبوکو بردوامی اوی بینن ومش گلک زحمتی کشاندوی واریده يعني جی امجش بکم من او برنامه کشاند اللي جي كار جالك سلم كات بلاي مفتش هاتن من صورشتما دبيجن جيرا او يعني من داد كهكرن فلان بمجبر في برنامج برسكري كان جالك مازن تشبو دجيانا من دايجي شو ماجي ما جي كدا سكناند اللي اس هيجي او اقامن تشي دبيجن جهازا قيد كرني هيجي دسم دا وهيجي غواز كردك دبينم از وی جهازی فتکیم و درجی ویتکیمش باکو چند گوتناش برابرش. هر بجی. از خوازم کلیبه که پچوک لسری برنامه بدم نشاندن که بیناری مجی ببینه. باش. مامون اصلا که ينجي هم في صراحة ندى ليس تورا مالا بلستان تمام تمام هذا أما هذا ببينه خيس تجي فاضلة كي جان جوا فاضلة مرحبا نخوش قاتي دربازي بام پشتی ارتجا وانی الفیدری کانتینرک پرمازن هاتا آواکرین کانتینرها دهوکی نفسه نمشردریه من دهوکی آواکرین بپشتگیریا رزبارزانی هاتا آماده کرن لما سرنگی خوشی مایه بله سرنگا مایه و جده سوان جینا هاتی استندن گلک جی رازنی از بهم قیاز دیسا بوره خبردم السرویا لی مالباتک الفیدری دجی و ام آنا ایوانا وان دارونیشتنه هر دو شاگردین دلال خوشکشی جمعنه دیلان و فدیله نفسه هون چانم باشه گلک باشه نابرا ودا چند ساله هون هر دو جنه خوشکی هبن هر صلاتیه هر صلاتیه ماسته صلاتی جایی ماسته تو چند کلام ازانی کلام کرد قرمانچ یه لازم نابی وان بیجه جمعه سکیتلو خزالا من از خواستی من هری رشی عشانه 4 5 مالك قدرك زاني هات ما خاص كني ما هات نه طيزانه ازنده ای پیجا باش بزت هیچ ماسترای کی جاني از اخلي هات تزانه اخلي وسوجي زاني ولا قدرك تزاني از خواستی من لیادی من آوی از خواستی من لیادی لیابو من آوی خازگینی من هاتنه لیادی من آوی خازگینی من هاتنه لیابو من آوی لیو ادرنشتنه لیادی من آوی لیو ادرنشتنه لیادی من آوی نزانم کیو کینه لیادی من آوی نزانم کیو کینه لیابو من آوی شیخ و ملا مفتینه لیادی من آوی شیخ و ملا مفتینه لیابو من آوی لیو ادرنشتنه لیادی
لیا بو مناوی قلان من برینه. بله از بچه هستیار هم راستی هر گاوا که دنگ بیش گازن دبینم هستیار دبیم پیروست کم تجربه برنامه تا و هیوی دارم در فته که با کتو دیسا دست پی بکی سر دنگ بیش گازن جی او رازیه قزله وقت دنگ بیش گازن تناس کرن ایرو دویمین سالورگریا کشتاوی هاویم خوابن اوه گلک خراب کوچ بو براستی و از خرابم چکک حق نکرد بوی اوه براستی جنا خاله منه و از پر باش ناس کم جنا مروه گلک باش بو از دل و جانوی ببیرتین براستی تخواهد چک بیجی؟ دنگ بیش گازن جنکه تر پیش کتی بو دمام او ناس کش از شوق بو یعنی لوانه کملک آوا کری بو کمله دنگین جنی سرحده گلک جن به پیش کتیاوی و اکت کش دناوی کمله دا جی دگرد جنکه پر ویرک بو و بخیراوی گلک جن دهات وی داره جوی فیز دگرد و اکت کش یعنی جنا قوتك وی هبو قوتك اکنا کرنه جنا ده جوانت هف و از من قی فمینیستك گلک باش بو تعدايا ميرين كولوي داري مسر ام بيجي مسر دنگ بيجي تعداي لوانت كر لهم بر وانا دستكني حاول دداكو دنگ جنا بيتر بلند بكه لوي داري ابتكر شاگرته وي ايكو زاروب درسن دنگ بيجي دداوا لتاني درس دا كچكا جارك مجي پرسم کو تاني كچكات اكتكي چما يعني وجبكو درفتا كچكاتونه يعني كچك دوی وارده بشنسن و بي avantajın لاوك هر تمريا خود بينن يعني چاوبجي جوات جبوان آماده لی كچك نوسانه از فازم همو كدو خباتا خوا لسرمان كچك بچوك از بدم دوی وارده اكو يعني چاوبجم گلک تش از جهيم جبومن چاوبجم جیانه که وی دوی یعنی براستش دوی خوش بنویساندن وک رومانه یعنی وسط تشتی وسط عجیب جمرا بحث کری بکو یعنی هاتی استانبولی گلک سترانه وی جی هاتی دزین یعنی وی خستنه ناو سدوتیو یک و سترانه پیدانه گوتن پشره او سترانه که گوتنه گش گوتنه دنگه تا چو پشره گلک دنگه هنرمنده هاتنه سحکرنه سترانه هانی يعني او بخو برهفكارك گلک باش بو يعني كداويجي دوي وارده هاتي خوارن شكستي بو عاجز بو دوي وارده يعني ورحاصل ام بيجي جبو يعني ام بذي مناسبة ايشه بجي ويب حسكرن وبحرمت ببيركن بگمان و براستی مت خواست که ام دنگی ویجی ده کلیبه دا خویانی بکن بلام لی بس ما فی من تلیفتن لورا متنوی برنامه تدا دا خویانی کر از نهات خوازم ام کلیبه که دن بنیرن کلیبه که دبه؟ باشه سرچم بله
هر بجي روشان خان وەک من گوتی دبەک و دەنگێ من نەهات بە بihîstin gava min te danastina te bi deng çêkir bû lewra dîsa jî eger bû te jî pirsgirêk nebe dixwazim dîsa jî bêjim ku tu amûrî müzîkê dikarî lê dixî yek ji wan kemane adin jî ukulele ye belam lê min di klîban da dîtiye ez bizanim klîban da me dîtiye ku tu instrumentê din jî lê dixîne wisa yani Ez tedî ev dibêjim malbata string yani ez kemanjenim lê bes di famîlya kemanê de çend amûrên din jê ye wek viola ez viola jî lê didim em bêjin yani kucek tambûr jî lê didim lê bes tedî dwarê tê gihîştina baş bipirsî yani keman û ukulele baştır. Pir baş e. Baş ez dixwazim bipirsim hunermendên li Bakurê hûn hunermendên li Bakurê em bêjin li metropolê ji belê Kurdistanê ji be têkiliyê we digel hev heye ger hebe çawa ye Baş e. Ez li Stenbolê dijîm li Stenbolê gelek hunermendê Kurd dijî lê bes dibêjî ji bo yani hemû bajara hunermend bêtir li Diyarbekir û li Mêrdînê jî hunermendên me yê ku dijîn hene kêmê wan li İzmîrê jî hene lê bes têkiliya me heye bi giştî bi hevra em hewl didin konserê hev herin konserê hev konserek yek ji me çêbe em afîşa wî parvetkin di nav malperê xwe da danûstandinê me muzîkal heye em bêjin yek ji me wê albûmek derxe em dicivin cem hev û belî ku albûm derkeve belî ku em bêjin qeydiya wê bêçêkirin em dicivin em strana guhdar dikin şîrovayê xweş hevra dibêjin yani parvekinek gelek gelek xweş û însanî û rostanî heye ez di wî warî de jî yani xwe jî bi şens dibînim ji ber ku tedî civata Kurda biçek ew kin çawa bêjim zêde spasiya hev nakin zêde ew nakin yani xebatê hev dû çîk nakin dîroz nakin yani tiştê wisa lê ez wî warî de yani weke muzîkjen ez xwe şens dibînim yani muzîkjenê ku van dera dijîn yani ew yani pavekirinê wan xweş e cira wan xweş e dostê hevin hevalê hevin wî warî de ez pastarê hemûyan pir baş e bi taybet konserê te li kuçê bûye Rewşanxan yani hemû cihê em bêjin Kurdistanê û em bêjin li Tirkiyê tu çûyî dervê welat li başûr tenê çênebû lê em bêjin li welat çêbû yani li welat li Diyarbekir li Mêrdînê konserên çêbû wekî din li Enqerê gelek cara çêdibe li İzmîrê çêbû piranî li Stenbolê çêbû di salê hema bêje her me mehê carek an jî du car li Stenbolê me konser dida li vê derê şarederiya mezin a Stenbolê ji meha 12 û vir de ji 2019 ez bêjim mehê carek ji bo min konser amade dike yani em bêjin navendê çandê wan heye li kîjan taxê ez bixwazim li gor bijardina min ez jî hewl didim cî ku bêtir Kurd lê dijî li wan dere ez konser bidim yani heqek vîya wayî şaredarî wê heqê dide ji bo muzîka Kurdî ev ya ji çend sekê mezin e bi vîya wayî ji ber vê pandemiya hanê ev şeş mehe mixabin em bikarin konsera bidin wek her kesî hemû kar û xebatê me niha mixabin hêvîdarim zû bi zû êdî em jê xilas bibin lê guhdarên te gava tu konser çap dikî guhdarê te hemû Kurdin yan tekil hevin ya rast ez nizanim yani Kurdin an yekû strana bi me re dibêjin ez zanim ku Kurdin Kurdî dibêjin lê yani guhdarê ku Ermenî hene yê Ereb hene yani yê Tirk hene gelek gelek şev cuda ne yani ez dikarim bêjim guhdarê wanê min tenê Kurdin
بکار بیشتر. راست لی سدما باشور چه ما تهیج نچوی؟ ولی کس گازی من نکریه شوش. برویه. و تو نچوی در وی ولاتی نه در وی ولات کنسل دا. تدا؟ بله. يعني لألمانيا چند جرم کنسل دا. للسويد لإسكتشري سويسرلاند و لدنماركا. هاتي لبر؟ نا ببوره از هاتم نه جبو 26 و 27 و مهی گرک از لکوپنهاگ. نه اره والا مخابن جبو پروژه چاند و هنری دعوت جمره هات بخونده امی بهاتانا بکوما من امی 5 کس بهاتانا يعني حموت اجتماع هاتبو آماده کرن و امناكن پیشتر رو همش هیا بطال بو و وكيدن جبو مها إيلونيجي ذهب كونسري مها بو يك لملبورن يك لسيدني ما بكرة أو هردوش مقابل بطال بجي يعني ما تعلق كده مصابش لی پیشتر رو جمع هیچ هیا ام ناترسن وی ببه وی تبه لبرجی مصاحبی دیکن روشان خانم شتر استرانه که زندی بیزن باشه يعني ياراس evin xan gavate got yani tutkarcı merstranek beji beri ku benamena despepke yarast weşanê bi vî rengî mixabin qalîteya denk pir bikême yani hûn ji dizanin ji destê me danine ev ji ber ya ji ber sîstema ku anha em bikartînin sîstema ku destê me daye mixabin duwarê frekansên deng de yên bas yên tîz yani qalint û yên zirav مخابن قلیتیا دک خیاناکه دوی وارد ابدمک دریجه کو از کنسرا لسر ندیاجواکی از نادم لی تدی از تو هم ولاتی منی و هم شی دوست حالواتا منی براسیجی منی کار باشتا بیشم سادی سادنا لی ازش بو ته و شبو گفتارین کو تماشاوانی کو آنها لما گفتات کن از این استرانک شوابش. و هر هبی قبل کن بیشتر هم باجاریه هم باجاروکی هستن هم هر دوشی لطفانی هات ندنه لطفان جان منه. بیشتر. ششتر نگولی از پشت گانی مرو باره دنیوان ساره از ابراز و باره دوگی ریگولی از پشت جیا بری فودمانه گل سوخسن نمانه یه دمره برانه گلی رنگ گلی از پشت جیا بری فودمانه گل سوخسن نمانه یه دمره برانه گلی رنگ گلی از پشت ولی بیتر و بجم ولی حکیم و ستم ولی روی و شیطان سیگا گلی از پشته دمی بیدن گذر بو تربا من لذر بو نه ایریش بو نه شر بو گلی جالی گلی از پشته جیا بری فودمانه گل سوس نمانه یه دمره برانه گلی رنگ گلی از پشته جیا بری فودمانه گل سوس نمانه یه دمره برانه گلی رنگ گلی از پشته
Bile bizim bu benas Bile bacırı avaz Bile gofun benas Bile gofiyas kuştu Kanine rovare, zini varu sare, evera suvare, regules kuştum. Ciavare fudumane, gule sosin nemane, yedim reberane, regules kuştum. Ciavare fudumane, gule sosin nemane, yedim reberane, Rengi güles kuştu, Zeyna güles kuştu, Rengi güles kuştu, Çavle güles kuştu, Rengi güles kuştu. هر بجی دست خوش دنگ خوش اف گلی دناو آلبوماتا دایا نوسا بله بگیم آنا از دنگه تدبیستم بله ببوره اف گلی آلبوم توف دایا نوسا یک جوان ستران بله بله کو کامران میر بدرخان نویساندیه بله راست و کی نایبیران من تتخوازی تو بیجه اف ستراند آلبوم توف دا بجی گرد و هلبس کامران علی بدرخانه و وک موزیک یعنی بسته یه مرادی دوغانه او جي هنرمندك لباكو باشوف لو باكو بيجي و ألبومي ويجي هنا و وك أرانجيجي يه هاكان جوربزه دوی ألبومي ده بيجي كرت و جارا يكمين جا ألبومي دنگي مفاهات خاند پر باشه اینجا انتکارن ها قالا آلبوماتانه توف بکن بله پیشی بپرسم چما توف اف توف يعني چما ياراس دما ألبوم ما آماده كر ألبوم يعني وقت دمكي گلک دريش كرت هم آماده كارياوي هم خباتي بول سر مكر يعني ج رپرتوار بگره حتى بستين كو وید وی آلبوم ده بجی بگره یک بیک براستی جی مکده گلک ماسنتا دوی واری ده دما از بگشتی من لآلبوم نهرت از لی فکری مگو ام چقاز سری کاردانه یعنی هی چقاز دمک دریج بومه هیا لی بس طوفه که چقاز خوش ده دلی مده هیا کو ام زمانی خود سترین و ام حوض دن چانده خواه با آوایک هستی خواه بزمانی خواه بینین زمان اویا طوفه که گلک خوشه کو کتی دلی نفشینو جلو ماجی طوف هم چاوشم آگاهی پر بقیمت دندک یک پچوک ده دپارزه دحدينه صاني امجي وصانه يعني هر دلي ده توفك هي دلي ما حمويا ده چاندك فولكلورك جوانيك خوشكيك هي دلي ما دكو لبندا آماده كرنا دركتنيه herkes dedi حوض دكو يا دلي خو بيجه خوبینه زمان درد خواه بیجه هنک جمع و درفت دبینه کو ام و توه شیم بکن آب بدن و مازم بکن داره که فکیه داره که گله که تشتکی هنک جمع حاول ده و توه تنش بو خواه بفارزه نخوازه یعنی بلا هنک ببینه هنک جمع دادی ام هر یک جمع جدانه یعنی لی بس ام حمود طوبن يعني او طوب دلي ما حمو يادانه مجي حاودا از ويتوفي آب بدم
بلا بفكي وبلا جوي فكي بلا هركس بخوا هركس نسيب خوا هلدا ستراني هاني جي أبقى منن يعني فكيه منن أزو صابرجم يعني أرانجي وي صريحة طابني تدي ما حاولت أم ب لجرينك صندك يعني دنياي أم بكاربين يعني بلا أفسترانين هاني نتني كل بلا حمو دنيا بكاربين قطاركين ساوند آواكرن تشتكي زحمة يعني بقشتي دناف ألبومك كده قبل مرة الألبومك قطار بكي مرة بيجي ها اف جيروكين هاني جيرداي هيفن دواري ساوند ده شبن هيف اف زفتكنا فيها بتشك زحمة قبل ما اف ألبوم جي او كش ديزاين كر ما حاولت ام لجيكي لسرانسر الدنياي ام بكاربن الفستيفال ناونتوي تديد بيجن فستيفال اتنيك دنياي جهاني ام بكاربن وان دراجي ليدن سراني خو بسترين بيجن جبالكو لسرانسر الدنياي قبل هون تبل فستيفال اكتبن كاس جوا نابرسا كاتب چه زماني دبيجي جت اف موزيكا هاني چه دبيجا بحثا چي روكا چي يعني انسان گوه ددن موزيك انسان گوه ددن و ريتمي يعني أزجلك تبل فستيفال بوما يعني كوميك أفريقي دقارة بالساعة من بخا جوفنده يعني از جوي موزيكي لو جوان بيفا فهمناك مز نظام مثلا تشتكي تشيروك لي أو موزيك دكاكو أو ريتما دلي مدار رحي مدار راك السربيا وأزراد مزبيم واز دانس كيم جوفنده دقرم وهاو يعني الموسيقى كلش ما نكربه في تشتي بكه موسيقى كرديجي تيرا خو دولمنده تيرا خو بالريتم پر بقوته ومشي حوضة يعني ألبوم فيرنجي از تشيكم وسرانسر دنيا جبلا بيقوتار كده 10 سترانه ألبومي دا 10 ستران هنن وبراستيجي مروت بينا كو تهل بجارتيا وان يعني بأواكي دلي خوا تهل بجارتيا قريب تشيكي بحثا وان سترانه بكيتال كو پیدا کریه و اتزانیم تبخاجی هنن سترانی تاجی هنن بله ده سترانی من دیده هنه یک ناوی سترانی باویم یک شی گلیزر من اردو ستران مچکریه وکیدن سه هب ستران هلبستین فرکی اوسف هات چکرن هلبست کاریمی پر قیمت اش دیوانی ویاس پرحز دکم و هلبسته وی پرحز دکم جانا وساز جانی من عاجز زبد کم تنگاسیه دلی من کلوگیری دبه جانا دیوانای بد کمش خورد خوینم پرخوشه یعنی چیروکین گله خوش بد بجش برا يعني هلبس فركيوس برحز دكم جلون ماجي يعني وك سحب هلبس دفي ألبومي دا بجيكرت وسحب موزيك شي عايدة دكتور أحمد قايا أو شي هنرمندك الفيدري دجي الاسطنبول دجي اندامي كوما آمدي بريه أو شي الفيدري وش حاولت دنها ألبومك شغال دارينا جورجياس صلاوي خوجي را دشينم شكاكي أحمد را ويك هلبا يك ستران عايدة مراتي دوغانا چوك مغوتي سترانا كلي دحب ستران يه ماما سارام تيغرانه يعني كلاسيك دچم و تخاف الله زيدا ندهات زانين يعني جالك كوجي نبي يستبون يكوصا زيدا اللي كلنا نبا هيا كسيج بس تنبو بله فياوي يعني جالك جهات حسكرن تخاف الله هم أرانجاوي هم بيجن ساوندكم ما جرا آمادكر جبالكو جالك سترانكو يعني جاليري وجد زاننكو تاني وكا بيف جيشت يعني حتى نها أرانجي ونهاتي كرن يعني چا بيجن موسيقى كو لبيشي أم قطارتكين جراد بيجن انترو يوان تونه سولا ينكو ناوبردا تدي أو تونه آوترو يوي تدي أم بيجن فينالي دا يعني دب داوي كوا داوي دب چتي قطار كرن موسيقى يعني مقام وكا ميلودي تونه جلوماجي يعني يك بيك أساس أم جنوبا دنويسن يعني سترانين هاني جنوبا دي تشيكرن
يعني gelek melodiyen xweş me ji wan re amade kir hem intro hem solê navber û hem şiş bu outroyê wekî din diheb stranê gelerî heye Yar Bêzarê û yadî jî ax ema îca ax ema gelek hat heskirin yani hema bêjim ji hemû strana bêtir hat heskirin ji ber ku dilê însana da ev stran ji xwe bicî bibû ji xwe gelek de hat heskirin û ev stran mesela ez bên qê 1955 de yani li 55 de ez wisa texmîn dikim yani gava radyoya Êrîvanê hêno ekbûye ava bûye hingê yani hatiye qeyd kirin carekî hatiye qeyd kirin ew jî wekî din jî di tu albûmên tu kesî da bicîne girtiye yani piştî 65 sala dîsa me ev stran bi awayek aranjeyek nû me dîsa guhtar kir û ez bêser bilindim ku nifşê aniha gelek ji vê stranê hez kirin ket rojeva wan zarokek piçûçok ji vê stranê hez dikin bi vê stranê xewra diçin hez dikin dens dikin bi vê stranê pir kêfa gelek baş rastî jî lê di albûmê da tenê klîba wext lazim bû heye ew jî ji ber astengiyê yani çima we wî hilbijart ez wisa bipirsim arast pir kêfa me ji wê stranê re tê yani em dildarê wê stranê bûn axlep yani gav ez wê stranê dibêjim ez kelogirî dibim hevalê min ê ku albûm gişek guhtar kirin jî yani destpêkê da me got gelo em kîjan ekêra stranê re em klîbek çêkin yani ya dilê me teva wext lazim bû ev derbas bû deqekî ew ka min şarja min diqede biborin divê şarja me emê klîba wext lazim bû bidin serê tu jî heta wî çayê başê ez ê çîroka wext lazim bû ji bo baş vê baş em nihal temaşa klîbê dikin بهری دلیم سر به بختیاری از نو فرمون عمر بهری دلیم سر به بختیاری وقت لازم بود شجاع دلیم درکبی اشترى وقت لازم بود شجاع دلیم درکبی آخته هیلی 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 هيلي وبيلي شجال هاد اللي مدركني أخذ هيلي 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 وبيلي شجال هاد اللي مدركني
Abandım ez Seri çare Dilber çavi merhaş buyi Şalha dili bederke Dilber çavi merhaş buyi Şalha Ahtı heyli 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 o heyli Şala dili derken Ahtı heyli 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 o heyli Şala dili derken راستی پر گلک خوش بو که دین وقت خوش به راستی تلویری نه؟ بله ازرم کو جا ترقالا استرانت کر بردام کت خودی بله شرزام قدیم ملیدا ایجام جور بدومینن دیسا نه استران دادی ام تر یعنی گوازلی گفتارتکم پرت کردم کسیراوی جمواره يعني هركز كباب هو تأثيره يعني أزو صحيح كم عجبو صحيح بيتكم جلو ماجي من خواست يعني لسيرفيس تراني بلا قليبك بيتشي كده تدي بس يم بخواجي هبو متقاربو لسرواناجي تشيبكي اللي أفستران هنج بوم فرق قايبته تيروكا ويجي تيروكا كراسته يعني البس كاريما بستراني قواني بيسيا براسترجي ایشک جانک پر مزن بدلیدا جیایا و دیاوایی افسترانی بیسیه جلوماجی جبومجی پر اوکت های بته بخواست بلا دستوی که دا بفکلی به اوکه آدم درکه لباس دادی گفتاری ما بیتر آخمان و ایدلی حسیرن یعنی افرتشتی نورماله و نها جبر پاندمیه گلک خباته ما چاکو مجبوط آستان بو مدار سکناندن یک جوان خباتانشی کشاندن قلیبن دن بو یعنی ما دلما هبو کو امی جبو گلک افا سترانا قلیبا بکشنن لباس جبر پاندمیه همو خباته ما سکنان وک همو کسان مخابن رفشان خان از دوار زمانی دا گلک حساسم یعنی گلک کیفامت گاوا کو ام زمانی خواب اوه کی راست و پاک بکارتینن دا چاوا خواب هراستیه جبر گوتل داتوان هاتی دنیلی تلور نجایی زیده زبارم 13 سالی erket و مال بار کریه مرسینه دوره ایدی پیشتوی تو نچوی باشوه تو ایدی جبو خواندنه چوی انقره یکم جار؟ بله یعنی مالی چاوا تصاب پاکج و پاک و خوش داخلی یعنی گلک جوانی میکو متروپول نازن دادشین و گلک کرمانچی وان خوش پاکه یعنی مثلا حسکرینه مثلا کرمانچی کردی چقدر جیانات دادایت چقدر خواه و جسمانی خواه حسکی يعني نظام يعني تشتغل عجيب تجمر را
مربج زماني خو حاسب كان حزن يعني تدي ام ملاتك جبكو بندسن ام جارككو ام دبيفن يعني ام بيجن ازنا بهور ملاتين دن جبو يعني مجارك وانكو زماني خو حاسب كان حزن كي تشكو سازنا نافكركو دبيفن انجي ابتكن جبر في اسيميلاسيون كامبا مجاري ماجي دبن لبس تدي باجار مازن دا gelek جوانی تر پرسا به زمان خورا علاقه دار جیر نویسکار هلوسوان يعني gelek کسانه کو بیاوای خواه بهاندنه يعني 13 سالي خود شتاتواني دركتم و ممالا خواه بگشتی جبر سدمه پولیتیک جبر سدمه زمه دولتی من مجبور ما ممالا خواه بار کرن چون تطواني لو چون شتاتوانم چون مرسینه لویدره بله لویدره من لیسه قدام لمرسینه و بشه من زانیگه قزنج کرد پشتی 3 ساله و 4 ساله حتی ام لویدره ام نه 8 سال ام لمرسینه جیان و بشه مال بارکر دیاربکر مالا مل دیاربکر هبو ام چون لویدره جبر صدمن يعني دبابي من او اكو هواي ميرسنه خرابه بله ونخوش كتن اري او نخوشي وك روماتيزم تدي هواي كنت صاني تخوش فاقجه تطوان خوشه اري تطوان فرخوشه يعني جيبي بلنده تدي باخچه مهبو داره من فيكي من كش يعني توان تشتحمو برده وهر ناوان ابارتماني جني يعني پر زحمت بو يعني جبو مال باد ديو بابي من يعني زحمت تعباية كماسن كشامل بشما مال باركر ام چون اوكي دياربكر لويدري يجي از من 5-6 سال ام لويدري مال باشي ديسا ام وگريان تطواني وروشا ايدي روش بوهري بچك سربستر و راحتر ويدي ام چون يعني مالا ما حمو تشتمل تطواني ديسا ويدري بو يعني من نفوت بو ام ديسا چون مالا بابي خواه والويدري شو صراحة خواه هيجي تدي مال باطن دايكا من الويدري لورا دايكا لورا هيجي الويدري تجي جانا هافينا ام تشون الويدري يعني تحتيلات ام تشون مال باطكش ام تجيبن الويدري ويعني مثلا زمان جي اوكي يعني تشقاس جيب دي الزمان جيانا خودا اقص جيانا دا بجي دقرا يعني از نكارم بيجم يعني تدي يصير اسيميلاسيون وكا هر كوبي سر مجي قالك كده يعني زمانی منی تدی روزانه هر چقدر از بیشم کرمانجی باشی و دوست هواری خوی کرمانجی سانه لی گله کسانه کو الودره مجبور وارد ترکی خبر بیانشی کارو خباته ده حوالی ده کومت مجبور وارد و هوت تدنیری یعنی روزا به هفته ترکی خبر ده تکودی خبر نده یعنی وجی راستیه پاراستیه اواجی راستیه که تدی ساجی پاراستیه یعنی آجی باشه اجاره از زانم که تو سینم خان و هفدو دیدیه او تخصص یا بله سینم بدر خان ام بیشی کلیبای بده نشان جادورت ام بیزین که و سوگیش نگید باشه سرچه باشه بش خدای کمبر سینم آلا بله کرد بو من تنه وی پیدا کرد من تنه وی دید کرد بو لی من تنه وی دید براستی لی وقتن کاتو بحث بکه و چیکر و چواه دید یعنی دانا سینم سینم خانی همه بجه دگیجه 2015 لهولیر مردم ناس کرد که من دکتور
هولیر نخوشخانه یا جاب روی دلی کارت که ایجا دوستانی کوان هی گواز چون سردانا که بود لهولیر 5 سال بریانه ها هنگام چون سردانا سینمخانه و ما ادوناس گیرم چون مالاوی و کمیزخانه روی دلی صحبت اک می پرخوش و شیرین چه بود پش ما پرش هف حسکر یعنی جاری هرتمال سر مدیا جواکی شهر پیامد شام و شهر لایق داوید قلب و دل و نظام چپلا بشه سال 2018 دا که سینمخانه دلناس خانم استانبول داشتی ایجا سینمخانه هاتو سردانه و مهبدودید بله مهبدودید هنگی از گاز چوم سردانه سینمخانه اف ویدیو که من ها تماشا کرد جالیه که چاوی دلنازه لماله بله یعنی ویگو کا ستران سینمش مر بیجه وکا کو تش مراد بیجه براستی جمجی وکا کو جیره هاتیه گوتن بوش سترانات یعنی بوته هاتیه گوتن و جیره گفت کفاوی هات ایجا پشتی 2018 داویا 2018 اسمیم که هنگی من فيديو كليبك جبو سترانا كراسيته من كشان إجادوه كليبه ده من بانجي سينمخانه جيكير مقوار ببدا ميوانا ما وورا گفتار بك استوديو ده هات يعني لسر اكي يوتيوبه گفتار ما هكا بخوازن تكارن تماشا بكن سترانا كراسيته سينمخانه بو ميوانا ما لويدره yani de video klibe de xuyadı ki hem o mimiki ve jeste ve brasıcı yani hanımak pır hecayet dediğim ben ki banyo da ya brasıcı usaya pır sohbeta ve haski yani işte ki ter u tijiye heri dawici jbo ve strana kamrana libedirxan strana kuli جبو کو ام دستور جی بخوازن ام کتی ترکیه و بدل خوشی گود زود کاری بخوینی و استرانه و دیوای بله پر کیفای هات و دیدی آپیویه و جسترانه جی پر حسکر جارش براسا اگه به واسه استرانه گفتار دکیم جانا هایم جی چید که یعنی بشه هستی پر باشه یعنی مجید خواست از روزکی و صابیشی وی ببینم بله خوبه بروجک هیدارم تزانی صحبت گلک خوشت چه و شخص دادیم اشترا بود بو امید تنه دمجمره کی وقت معیا لبوری جبر کو صحبت انده خوش دادومه برسا داوی بکیم و دور اشترا بهلیم کادلی تا چت قازت وی بیجه کا بگمان تن کارین ها بیجی کا پلان پروژه تا چنن جبر کو استانگی هیا دل تا چت خوازه داوی وی بیجه داوی دست خوازم بپرسم یک بینران نویسنده تو به زاراوین دنجی به ستراند بیجی به کردی yani آنها به سراوای سورانی سترانک زبیجه یا عزیزکان سترانک بیجه yani نها خبات من دوی واری ده هنه مثلا چند حوالی منه کو هنرمندین کو زازاکی دستره سواره کتنه تکیلیه دا کو سترانک زازاکی جی هی نهاتیه بهیستن سترانک کو امبیجند تو آلبومادا نهاتیه بهیستن سترانک فولکلوریک از حاول dedim سترانک ویدیوهایی پیدا بکم بکاربم هگه لگور دنگینی ده لگور اقامه ده از خوازم بخوریم دوی واری ده بس dedi yani merv heri davi ya dile xwe beje yani çav beje zamanım min beter kurmancıya o hestem kurmancıya az jnav pevaji beter hawl bidim ku stranikum min bxwe çekiriye az beje bana aranje ettim, servana bıraktım, o albümek servana amade bikim. Yani zaravayım şey,
kurmancıya yani zazaki nizanim dedi sorani spam tikim yani ancak haskarım strani heneka çekirez bu koyuna. Gelek strani xoşene yani mesela zaravaya zazaki pırsa vak melodi de koyun yani pır helbestiye yani xoşe. خبر تیمونم زیرنگی هنه کم بنیرن یعنی فشار روزیده و چاب. بله. جمرات بیشتر دو پرس هنه. از ببینم پرسا. روزا خاند بیشه بارم تا قلاوی کرد لامدی ساج پرسه ببینن. روشان تب زمان گلن دنیل کردستانش دستری وک ارمنیکی و هر وها بزاروای کردی سورانی و زازاکیش دستری. تو تکاری هنگی که بحث بکی و تا تازه بحث کرد براسی. بله. دیده بکی تشتکی کد. نه یعنی بس بهانه از بیم قیب بس. بله. یک دنجی هیازه حال دیدم بکارم بخوینم. دبیجه مخابن فولکلور کردی حتی نها بیست تومانه. دویج بو فولکلور کردی دبش موزیک بیده بنافکرین. چاوا ستایل جهانی جی پوپ حتانی جاز و هر وها وصابه ستومانه. ابنا برسبو. بله شیروک بله. شیروک بله. یعنی راسته. بله. یعنی راسته جبو ام بیشن موسیقا کردی تبیشی یعنی جبو کردا یعنی ام چی بگن کردا و بخوا بگه یعنی تو کس و ستاتیه رانا به ناده یعنی هنرمند کرد چقاس ام بیشن به جهان دا جی بگره به ستایل خو به زمانی خو به ام بیشن ریتمو فولکلور خو او قاس و که کاتگوری موسیقا کردی و به ناسین یعنی تو بیشینها بستاتیبون چقاس تسلیمت که پرسه که خوشه یعنی چوا ام بیشن ام آلبومک آماده که آلبوم خورو کردیش سری حتی بنی کردیه جناو بگره همو ناورو همو داناسی قوات لدیجیتال بارد کی دیجیتال شده پرسه آلبومات چه زمانی و دوی کاتگوریه ده بس صدان زمان هیه دوی کاتگوریه ده یک بیکتله دیگری لیمه خبر کردی تونه یعنی سپوتیفای دا آیتونس دا و اپل دنه دا مخابن کردی تونه یعنی اف بستاتیبونک تل درد که ولی هم برمه تو مجبور دمینه آلبوم خورو کردیه لیتو مجبور دمینه بزمانک دی قیدی خود گلوه ده آنت کی ترکی آنت کی عربی آنت فارسی یعنی ایدی کیجان نیزی دبه وکه عدنگاری تو مجبوری وانا کیش بکو گفتاری دل کیجان عدنگاری به تحول دی وانا لا او گفتار بکی جلو ماجی اوکی یعنی وانا پرسکره که مازنه لی چاکم گوتی دوی یعنی موسیقا کردشی ده جهانی ده جیخوا بگره و بیناسین یعنی گلک هنرمنده مهنه که قادین نامنتوی ده چی دگرن ایدی یعنی وقت هنرمنده جن هنه یعنی فستیوالی پرمزن دا بچی دگره اویاجی سرکفتنه که دوان شرطین دجوار ده سرکفتنه که مازن ازو ساد بید برباشه روشن خان ام کهانه داویا برنامه تو تخوازی داوی دا تشتکی بیجی پرسک دنجه همیجی بگیرن بله همیجی بگیرن پرسک هنرا کردی چیش بو روشن بیشه روژه جبو زاروکین کرد بستانه که موزیک دفکره سپاس بله yani hünera Kürdi askarım bejim yani hüner karimine yani her cüreye hüneri o gava hüner karite bezmanete çıbe tu hünera hoşit ve zamanet ki yani gerek cara şimdi person yani tekiliyata o Kürdi çiye az ben yani merv zamanı merv çıbe merv bu zamanı ra tekili damayne yani merv به زمانک در را تکیلی داتیم یعنی تشتکیشته دور به هگت تکیلی داتیم یعنی قبط روزانه تب زمان خود پیوت بیشه ولی از زمان خود تکیلی داتیم یعنی تشتک ستونه اگه پرسکی اوکی یعنی بالا پیشم را جلو ماشی یعنی وقت
هنرا کردی یعنی نه تشتکی ام بیشن مرو سا اپکه یعنی پیروز و نظام چه فلان بیوان نه کاری تا هنر به شخص زمانی تا چی بده بوی زمانی کی yani te hege helbesvan bi tu şu zaman da Kurdiye te helbese hep Kurdi bilmişsin yani tişteki o sayar ya tişteki normal yani tu ne hünermend bi u bir kevi du hünera Kurdi veya acebe yani zani şu maji beri her tişti ve merve ser kare xwe be yani kare merve çi be hawl bide ser vi kare xwe peş bikeve hurbe u şu zamanı da çi be te bu zamanı te hünera yani emin şu berz manım Kurdiye o normal ki merv hüner yapacağım Kurdi ki ya teşekkür normal o azvarım sarıpsadi yani sıbero az Kurd fazla yani zibistanek konservatuarek ambejim bu zaruki Kurda bu mazını juane Kurda bu vebe eji hawl dedim pişkiriye dedim anji abakirna vida bicib bigire İro meylek hatırımıra evin kar. Duko eki az bajarji navji az nedim sferum zamı çabali. Yani duko Ravşan Khan em bejim firmaya yani kampanya pırpır mazını bajarı Kurdistan'ı o em duhazın hege projekteye sfero projekteye cerat bejim sosyal sorumluluk projesi yani Kurdiyavi manifestleri çağırdı yani em bejim projem de persiyari yani hebe em dixwazin piştgirî bidin te duwarê yani çawa dixwazî hege projekte hebe haya me jî çêbike em jî dixwazin piştgirî bidin te yani veya tiştekî wisa kêfa min anî ku yani insan yani hem ez ji bo xwe pir kêfxweş bûm ku yani insan wê kapasite wê potansiyeli dininde de benim bu pişkiri dedin duvarı da o hem şey yani kampanya hele ku jbo hünera embejin jbo hünera kurdi amade ne jbo pişkiriye veya tişteki pırpır gibi pırpır mühime yani jve münasebeti mesela akvamuji pır çavejin ilham amuji fratır bu mazeti bu az beytir mesela hayal bikin beytir az serifal vi kari beşim da az bakarım tişteki çağı bikim bu bitiştiş ve bu ezanı ku pişkiri he yani ya tişteki pır mühime Rastın. Ez keyif hoş bum ser navette. Ravşan ham rastı ez gelek keyif hoş bum naskirnate u hevidarım em habine ki laqtatwani hevdu bibinin. البر دبي بحر أقوله واني أم بيجم أم بين بحر البحر واني وأمش فرا شاي خو تشيكن مش مشي تطواني شخور بخور أري والله أمي بايس بلا فوري ماكا بله أمي aynı o sabikin. Az gelek spas kim disa şbu ku beştar bunate o bak min guti gelek keyf hoş bum naskirnate brasti. وكدن كنت نتاكو قد اجي جالك سباسكين جبو وشانا و جبو تيما و جبو آنها هر چقاس تماشاوانی من منو تدبینن لد باک ستیج دا yani لپشت چند خباتکاری مهه افکاری مهنن هاد خبتن و جبو دادی پسکری که چنه به صدیسات آمادن الویداری تسکنن جبو جالك سباسكين جبو كمتي وكيدن جبو حمو تماشاوانين قلتارين كو آنها ما قلتارتكن وجبو وقت فقط باندن آنها بساعتي بمرنة از جالك سباسكين سباساري وحميامة وبلالفا باش بنيرن لتندرسيا خو مقاتبن از جالك جوا حزدكم هیوی دارم روز به روزه اما دیسا بگیشن جمعه و به کنسره می دیسا استرانه خود هبرابش هر بشی بله بینرین هجا از جی گلک سپاست کم جبوه کوهیم پمرانه حتی بی ساعته و کدن حتی 15 روزه دینه هفت بینن هایش خواه هبن اما بسترانه داوی گهدار بکن بخاطره وقت
نصوبيات وغالي هاريات صافيت بنتالو صاروري هاريات صافيت بنتالو صاروري هاريات يحكي الشرطاريس تركيون الياقان دورك بحسان بنور بناسان صار يسيروني هار صاري محاقبان أحجي جميعها سيرو يراقبان صار يسيروني هار صاري محاقبان أحجي جميعها سيرو يراقبان هزار مساكي مجاز مساسن صبغت غيره ما نزرت عسن صبغت غيره ما نزرت عسن ما زرت بويرها هربس قاليس زبتي ويرا فنوم سرتي زداليس صار يسيروني عاد صاري محاقبان أحجي جميعها سيرو قراقبان صار يسيروني عاد صاري محاقبان أحجي جميعها سيرو قراقبان يكو حياتك يربينا زارو ورات الناس نايل سنهرنو ورات الناس نايل سنهرنو كوساين نارنو أفكو هبرنا أخيب كرنميس كوما تفسرني صار يسيروني صار محاقبان أحجي جميعها سيرو قراقبان صار يسيروني صار محاقبان أحجي جميعها سيرو قراقبان